Мына, егер қаласыңар, дрон менен дағы тартып, естелікке қалтырышат екен. Мына ондай қаратшы қандай соң керемет. Азыр бір-бірден тартып атышат. Жана үчтөн чуркап атышкан. Зиночка келген. Германиядан. На, ошентип биздин балдарыбыз жыргатып атат. Карачы кандай Кыргызстандын керемети. Мать природа дегендей кинодо. Аз жан тиякта Яныш ат менен минип келатат учкан бойдон. Жаныш келатат. Мына эстеликке ушундай сүрөттөр, видеолор калат. Эми Зиночка кетет. Yeah. You want to change? It's fine. Okay. Okay, run. Окей, ран! Кетти. Дрон астан кетти. Карачы соң күн батыш.